Dragi naši slušatelji i gledatelji, ovdje smo da uveličamo djelo i lik našeg jedinog Nobelovca, jedinog pravog čovjeka koji je utvrdio istinu o par bosansko-hercegovačkih medvjeda. Evo, slušajte. Priča se da je starina Novak, kad je iznemogao i morao da se povuči i napusti hajdukovanje po Romaniji, ovako učio dijete Grujici. Kad je trebalo da ga zamijeni, kad sjediš u busi, ti dobro gledaj putnika koji naiđe. Ako vidiš da je Jordamli jaši, a na njemu crveni džamadan, srebrni toke i bijeli tozluke, to je fočak. Udri odmah, jer ta ima i na sebi u bisagama. Ako vidiš siromaški odjevena putnika oborio glavu, a poklopio se po konju, kao da je u prošnju pošao, udri slobodno, tu je rogatačan. Taki su svi, tvrdice i tutmanci, a puni para kušipak. Ali ako vidiš neku divaniju, prekrstio nogu na sedlu, kucao šakriju i pjeva iza glasa, ne udaraj i ne kaljaj ruke uzalud, nego pusti trice, neka proći tu. Tu je više građanin, a taj nema ništa, jer se u njih para ne drži.